Pemirsa ring tengahin pandemi COVID-19, semangat bertani krama ring Denpasar Kantun Becik. Kacenayang antuk hasil panen ring langkungan 10 hektar cari makue pisan. Produktivitas panen padi ring Denpasar kantos 6,0 kali kuintal per hektar, yening sayang widangan tiosan ring Bali. Manut Kadis Pertanian Kota Denpasar Igede Ambara Putra, pengharga gabah paling mahal ring Subak Denpasar Selatan, miwa Denpasar Barat, rata-rata 350 tali rupiah per are. Raris ring Subak Denpasar Timur, miwah Denpasar Utara, pengharga gabah rata-rata 300 tali rupiah per are. Produktivitas ring Subak Denpasar Barat, 100 nanggu 3 kuintal per hektar, Denpasar Utara pitung dasa 0,7 kutus kuintal per hektar, Denpasar Selatan pitung dasa 4, petang dasa 3 kuintal per hektar, Denpasar Timur 6 dasa nanggu pitu kutus kuintal per hektar. Hasil panen rau mangkin makwe saha yening jagi ngadol pinidangan santukan kualitas gabah kejantenang becik. Ambara Putren latarang jimbar lahan pertanian ring Kota Denpasar kantos langkungan 10 hektar antuk masa tanam pengkali sawetara April September antuk jimbar langkungan 10 hektar saha taler hasil panen September sama 50 hektar kowohin panen Oktober Maret langkungan kali tali hektar. Hasil panen inucap langkungan 100 tali ton gabah kering giling. Menados beras sani keasilang pantaraning plekutus tali ton, kantos kali dasa tali ton 1 ngiluarse. Ambara Putra mausang para petani mangdesi derajag mertenin carik ipun. Wartawan Denpos nguningayang.